Kinong ilam ke hima nang lang leadership harengkat kaseng Nyautrep Youth Council West Kasil District menta kasngi ka khat Nyautrep Uluber kila laik ban yakendo yo Deputy Commissioner ko West Kasils ban pha tuklar haror ka jingcha kem ki arngot kinong shnong kasnong mal chapara haki pulit ka Assam habai ekran chiklat pathai kubor userdar ke hima nonglang uba pi nyanglang leitu baga jingcha kem jungiti ki arngot ki blatip kerteng kum uchewan sangma bat usim kalson sangma kidai namar ka jingi ka jia ka balami khat sautrik uluber ha ka te gishnong shushu ulong ru ba ka te por ba jia ka te jingjia ki pulit Assam ki balawan poi ha ka te jaka ki klem le e ne kem yano ino hendrai ka balengo ka long ba mentak step ak por shi be jemen step ki pulit ka Assam ki wan ban kemno iti ki arngot bat kidang thmuru ban thuat saya ar pnyongut ki weipat ki pajba nong shnong tan ko ai nga kwa ban thu ya ga jingjia ko la jia ang sia ha ko shnong ma sapara ade ko yang ko khasel te kalau ngejingkia haga dan mit si ba umut ba gelong kan itu kisnong kebaya di bu ai di dalam kebaya di bu ai ya din bala bu ai umut ba kini kilong kilong kumi badai biasa liang sa Assam te kilawan patan jebore i ba kila syok ban misal i so la misal je kalawan ta we u kunum jong i ban ya da i na kata jam misal te kata por mut ba kem semla ki polis jo ka Assam ki lawan lang ta polis ko tam hak kata por mut ba kem sama kene polis te ka basngose kalong ba adin kata mut ha ka step por sibije setengah itu ki lawan ban kem no ya ni chuas check apa te adin nata te saya kunum jong la sa kem adin la kem te adin nata mut ba ki la don kene ki jing ki baladon lis hapo ke polis jo Assam dan nyongut ke depan ban camp jadi nanta mata mesti ya kita ke aru kilara ke Assam saya kenal buku jadi nanta menta mata ngilalai na nanta kan ke kam ngilawan mana ini berdisi nanta kasih apo disi ula omba ya kan ke kam ngara forward cewu SP ban le padon kam ya ban ajing to cewu ban ya kren bat ajing to cewu polis Assam ban transfer ya kan kis sapo magalia lalu pulang tentang sing na kalian jogi kum ka SYC West District ni so data si sokya ha gede ko jingjia na ko por ha gede ka jingtum bor jo ki polis Assam ki dong song jong ka thajuri ba ni ko chala jong ni ya julap ba man ka por ba polis Assam ki tham le bunbori ki bri ki jong ni thì nãy lên chúng cũng có sinh số kia phải cái gì chính là đồng bộ rồi thì để Assam có bao nhiêu anh kem cái gì cả muốt akapor bajia pat kim kem kat ba hadin pat kim kem thì sakawi ke ba susi kalong ba ladon ke ba arpun yongot ki ban sha kem hak pulis Assam thì cái ni cũng có sinh yo iba kadau baro kadai na kadon hi ke jing ya shrut aga bidai ba ke jing Kambodar ladang ni perkhat mangi nomor ba hangni nomor ba kini ar group kadon kata ke group ke ba la shot untuk we ba di chuan sangma ti ni kemut ba kini pat ki brung sutu ba ki kwa banan hadia ti nak ta ka tahu kemut ba kini ki brung ke ba kwa bandai sha Assam pat ki kwa ban thau kino ki latang ban yo ban tin smith song snong thì na kalian jadi kuasa ini semua ni tujuh ya kibor yang distrik berkunjung ya ke sarkar bah hak bedi berkibri ke bahasa bodar kalau ada ke korban ai ke jadi beda ke bapura kenang ba kenang mara ya jadi susi jadi syak le dan bor bah hak bedi ke jadi syak kini kini arngut ni tepat kibor yang distrik bah ini ya le man pelai no amar bah ada kan wan siap yang kumni kan sawara ko kusi kata kadi gitu kwa ini karena kalian jungi kum kaseng kwa ya ka sarkar ba kanele ban tembek no aploy ha gede ba putusam patka ajeng tembek do kam dei ban kata di kinong song ku sa abodat ban ikermen lo ba ka sarkar kan le kam kloy ha gede ba kan kata